hanjit pajuh hewan kurban. Hanjit pajuh hewan kurban dalam kitab dia ada dua. Yang pertama kurban wajib, yang kedua kurban sunat. Yang hanjit pajuhnya kurban wajib. Memangnya kurban sunat je boleh. Dalam kitab Anatul Qalbin dan kitab Al-Mali berpegang dia salasa usuke. Jid pajuh tiga surat itu. Yang kalau kurban sunat. Tapi yang kurban wajib hanjut. Seandainya tanyong lego magibah, ku tak jawab lagi tanyong. Jid pajuh hewan kurban apakah hanjut? Karena takut itu sebab ikannya kurban kata-kata wajib pendung. Kata-kata kurban tanya wajib pendung. Tiba ada pegang wajib pendung. Wajib tak lo kambing betul ke? Ikannya lagi orang menjak tentu. Yang tak kambing, nak kupu kambing, kubur. Makanya jawapannya karena memang tujuan hati dia lo kambing untuk kurban. Oh tak pegang untuk kurban, maka kurbannya kepada kurban wajib. Oh wajib kurban wajib, hanjit wajib. Yang berarti yang oleh pegang nyanjit kurban wajib, maka yang hanjit wajib, hantah wajib. Haram makan karena itu kurban wajib. Jadi kita ikut hanjit itu pegang. Persoalan jin hanjutnya ibu kena tu. Ibu kena tu kan. Persoalan jin mana hanjutnya mati ibu kena. Jadi kita jangan legak pegang hanjut tu. Ni dah pegang kurban sunat je pegang. Tu nang takut umur pajuh tu. Fikir sunat tu padahal hana. Kata-kata kurban tanya urut kepada wajib. Tak pegang wena dulu pujak lah. Buat lo kambing, acak kambing ni. Kurban memang. Wajib lah. Kadang cap lo kambing kalau acak lah tengah murah kebungki raya. Teput dah kat wena dulu pujak kat kambing. Wajib lah. Macam pegang kurban tak wajib. Mana kata-kata ni kurban wajib ni. Kenapa kata-kata tak lihat kata pegang kambingnya kurban, binatangnya kurban. Maka orang takkan kurban dia pada kurban wajib. Jadi kata-katanya kurban wajib, kurban wajib hanjit baju benar. Kecuali mau naba, nan gitu pu artinya kurban sunat. Yang mau wajib. Kami tanya lagi, dah pegaju hanjit baju. Pasal kanda kata-kata kurban tanya benar kurban wajib. Kata-kata kurban tanya benar kurban wajib. Benar.